Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangen Kampinolwan. Atang! Dito'y drama tayo. Domi! Mabali namin. Nagadun, aya nga isyo iti kabarbarong administrasyon. Di pa'y nataw-tawanan. Adon na iti may babalaw da. Apay, anya mananday ta. Amumitay no anyarag ti kang rona na madilaw da iti kabarbaro ng administrasyon. Kas ko maitian niya. Ti kano state tax ti pamilya Marcos. Okay. Isyo iti kaawan ti presidente no adda Bagyo. Kastama iti ahas sa Malacanang. Unya pay. Ti kano padikdiktaran ti presidente kan panangapoy na karagiti adda iti kalaban na apartido. Nagadon? Ti kinangina ti gagatangan, uno inflation, kas kada ingangato ti presyo ti langis, uno produkto petrolyo. Anya pay. Ti saan na panakasolbar ti poverty, kanon niya pa dita. Kas kadagiti panangapoint na, kadagiti awan mo't ammo na iti ahensya apakay pananda. Kas ko maitian niya. Kasi iti may sa retired police. Dinutukan na kas may sa nga official iti DOH. Apay, nasken aya, doktor ka madutukan din Saan mo't kit di, ta sigun iti presidente, saan mo't la doktor ti masapol iti dayto nga ahensya. Oh, matlagayam. Awan nga rod muda sa pulin. No sana rin iti mabalinda dilawan iti baro a presidente. Urayin da ko mga umunan, no anyat maaramidan day ta atao. Satan to agdilaw. Kasta ko maa. Ngam tirigat na nga rod. Husgaan, wano kadnganda na dagos di tao. Adiday ka iti gundaway na amang ipakita iti kabaalan na. Isumit. Nagadunto pa iti mabutusan a mayor, congressman kan senador adidamot nagadal iti law. Husto ka. Nang rona iti kongreso. Saan mo't nga amin nga daijay kat abogado. May suda ko iti rumbang. Ta agpanday day tilintag. Nagadulakit din niya muda. Hay nako ako nada. Awan asenso aging ga iti kasta ti panagut-utek dagiti tao. Nagdukor. Awan mo ito tayo ag-duty ita. Nagpapanti barangay sekretary.
Naladaw man ay. Nanyan tuman laditan ti may pampambarnan no apay analadaw. Ni matatang. Itaman pa'y analadaw mat nga imay. Ay, lagsapa matan na tiyo suyaan. Iplastar ko man kit di. Ito tugaw ni tata. Madya talaga na ito sakit ko. Naglakak ang makaturturog. Akas latong gareng ako lalit. Atang. Anya day tako nam anabuyam di talaptap maulakay. Dahiti man may papanit ti rurog. Rurog. Wen, rurog ti tao ken pusa. Anya rurog ti tao ken pusa day ta. Siguro akat igam ti aking pusa ti taraken na iti patayin da daytoy. Ket niramraman anatay jay pusa ta napaltugan da. Ngem aguray ka man. Kaano laang mat anang rugi day ta agubat ti Russia ken Ukraine. Kat no sawon, rurog adago sa anda kiti natnatay. Madaman sapay lat gubat enjay. Mabalin. Manumot langan nga grup sa tibagi ti tao no sana mabalsamar. Unmat kit di Nang runa no adalaang iti langalang. Supay Yas kikit diti kastoy. Ay, agrubatak man langan tani. Ang mga numaladaw man ang dagiti rumbang agyoti ita. Mas dawak mo't kadagit akag kagawad. Gaputa last term dan. Last term man dagiti daduma. Sanda mo tinapulos tumami daw di opisina ti barangay. Naku na, maun. Kan may sapay arason. Tisan apan nakatuloy ti eleksyon ita December 2022 isong agsarot-sarot damanin. Apay nga binakastada. Ngarod Ngam adamat dagiti kundigagat ita ngagyoti. Asino mo't dagita? Hahay. Tagpangpanggap amang kalaban ken duming iti kina-chairman. Ikat ba'y amat lata Kan sayahatin nyo ti aramid nyo no kayat yung nga isot butusan to dagiti bumarangay. Ayawan danag. Kas na kunakon. No dagiti agdamala ang akagawad ita tagpanggap amang laban ken duming iti kinakapitan. Pulos mo't adida mangabak. Nariga, tinatalag unay iti kabailan lakay. Kababain kadagiti kabarangayan. Nariga ti agin lalaing launay. Ay, sana pa naging lalaing daytoy. Na makita mo't dagiti nagapuanak. Ken nagapuanan ni Duming bayat ti kinatanod na aging gay ti nag-chip tanod ken nagkagawad. Uwan matkit di Barangay ordinance, kas kada barangay resolution para iti pagimbagan ti barangay ken bumarangay dandani isu amin ti otor. No, makita da. Ngam adang arudmat dagiti nakapsutan ti matada. Tadi da makita da kita. May amlang da kita. Anyang arud ngay. Ay talaga akasta. Di mo mapnek amin at tao ako nada. Nang runa kadagiti kontrabida. Da kayo matgayam tatang. Ay sobrang kayo Ni Domeng. Imunan tagudong no madamdama. Iso aya. Mapana kon ta amang no awan manan agjute. Kuna namat. Very good nga rod ano kasta. Ni ela, sumra kayo pa'y tagkapi kayo tatang. Ada pa'y nabati iji ginatang ko aputo kan itong itay.
Uwan man garod. Bayam ta, urayin nak ni Duming. Ala, umay kay di kusinan tatang. Uwan man. Sige. Isupay mo ta pagbanlugam ti mangyag dito iti kape. Dong, nataymat gayam ni Nana Do siyang asawa day di mang asyong. Anya? Dosyang na asawa ni Asyaw. Wen, apay rabrabak kumanan di ko nam. Saan ba? Hanggang... Unay mata pa nagtumpong dan. Supay Junisyo kan Junisya ti pudpud no anaganda. Una pa nagtumpong damot tayo. Ngun nga ron. Ala, kita niya ron ngay. Kasta talaga ti biyang, Rosa. Awan ti agpermanente di ti rabaw ti daga alam biyag. Nang runay ti tao. Matay tayo amin. Kilang nagdudumaan, kat saan ngagpapada ti ipapatay, kan saan ngagpapada ti kapaot tayaw. Wan matkit di Kat agparamid dan sa kano iti surat ta ipasyar dagiti tanod kan kagawad. Iso masapol nga ron ngayon laki di barangay, ta ijay ta ayan ti printer. Wan Kan urayag ti yaay ti kabagyan da Kan no anyat ko na ni tatang. Narigat mo no una akmanay. Ay, wan kapilitan Narigat mat no ununaan nyo ida. Anya nga iti amoy no kasapulan dati tulong dagiti kabarangayan no saan. Iso nga ron nga urayan ti kiddaw dagiti masiknan. Wen, urayam ti bilin ni tatang. Tapod no ti kunam. Narigat no unaam. Itinsamot ten kano pansyon day dila kay na. Tadi pa iso kano abayadan day dya munisipyo. May suwa. Sa bagay, nabayag mo tin anatay nila kay Asyong. Nasurukan na sa nga pulo atawin. One mate, Rurug amin itan lakit di Anya dyan patay day dila kayoin. Gapon sa mo ti arak. Wen, di mo nakita ti pansyon na aya asinan botelya ti arak. Amo ka. Bakay. Mapanak man itong lukatan dati pansyon na. O di ba pan ka? Bali na ipisok iti lungon na. Tapigado tayo lungon no yusok. Tada pansyon iti asidag ti makusayan na ken maulwanan na. Wen nga raw. Iso iti rabaw tinangi babaanda iti lungon na ide. Mapanak to man takita man ti surat ti tultulang ti tao. Kalpasan ti nasurok asa nga pulo atawin. Tanya kumamot tinamnamaam. Tulang lata Agsisinang nga ti tultulang ti tao no mabayagay. Kasano ko mga agsisina kat saan mo't ang magargaraw. Siguro, kasla iskeleton lata ang makita na ipaidta. Ay, sa anak pa'y ngamin na nakakita iti aktual analukatan na pansyon. Ken adapay latirurog na. Dure siya kumagta niya tamok di tangay. No tilungon na sigurado anaronawin. Ngam titultulang. Ay sana basta marunot mo't siguro ka. Kasta nga ta Ken ure ka no ti buok. Dajay ka no ti kabayagan amarunaw. Ken saan sapay kindi amarunaw Iso mo't istoryada. Wala, mapan ka. Tap na mumtot sarsarita Ay uwan, mapanak ka talaga. Kat no sanak ngagbiddaw. At ang sapay pasurot da idikin ko na adwabulti nga arak. Tabalon na kanaw. Ken panakaatang na. Ay wun, nakitak da ijay iday. Ken kayat ko ang makita. Noan niya tinagbanagan day di botilya ti arak. Ay kat botilya lataan no saan anabuong. Marunaw nga rod aya. Jay linaon na ti kayat ko asawin. Ay, sige, mapan ka, ijay.
Paglulukwan nyo manan nga inuman ti arak ta makita. San ba ta? Inyan. Ay. Apay, kasjayak la kaarte kan. Niya ka no. Anya ti amok no si kanto manan ti dadaulo iti kalukwan. San ba ta? Sige. Ta mapanak manijay. Damagik no kaano da ang mapanijay kampusan tao. Anya lakit din ni tatang agpayso aya. Gusting nga rod. Ay, no anya la di tanti pa kasagsag nanda. Naku namon. Sa bagay, manmanong adakas ta. Ang makita ti tultulang di tao, kalpasan ti mano atawan ang maitabon. Huwag mat ka di ah. Awan matdakas na, no mapanakitaan. Nanya ti itsura na ti tultulang, wano rurog ti tao, kalpasan ti nasurok asa nga pulo atawan. Bayan nyo lata na. Trip na nga rod. Lapdam kit din. Bad trip na. Ang, sus, madakamat lang atultulang kaskadarurog. Makaniyawan. Dinto pa'y maalyaw na iti nakakita iti ado arurog karag iti naggugubatan da. Kasi siya marawi idi. Un nga rod. Apay nga tadagi ti arurog. At arurog ti tao, kan adan sapay pusa. Ay sus, una yan. Nabasak mo da ita. Nabuyak iti internet. Saan lang nga iti marawi ti adda kasta. Ura iti Russia. Gap iti panaggubat da iti Ukraine. Un nga rod. Nagsabay lakit din anatay ti pusa, kan di akim pusa. Siguro iti pinarakpak da di tao. Nairaman mo ten di uban a pusa. Anya lakit din niya agpayso ti tao, aya. Nalabit. Iso ka no dagidya dagiti pinatpatay da sibilyan. Ay, nakabutbutang matanday ta. Wala. Sana na data ti pakariribo kam. Ta nabayagan, napasamak da kita. Si Katiburidak nga anak ni Dusyang san aya. Uwan, chairman. Siyak ni Asyang. Siyang mo tinagan mo. Birngas ko laang, chairman. Anastasia ti pudpud no anagan ko. Ninanang ko kat, Junisha. Iso aya. Agmay may saak ngamin a babae nga anak da, chairman. Kitno sa anak ngagbidot. Siyong matay may sa amanong mau. Uwan, chairman. Junior ngamin. Junisio Junior. Mayat anagnagan na. Ay, sumad lagayam ma. Uwan, chairman. Awang gayam ka may tabon ninang mau. Intun Sabado, chairman. Iso aya. Kaano da nga taalokatan tay pansyon day di tatang mau? Intun Sabado mutlaangan, chairman. Bayat ti misa na, at dandag iti umuna amang tubtub iti pansyon. Ikatendan ti pan nakaatep na. Aya. Apay ka di, chairman. Ay, adalang kita basang. Anya ka di dayjay. Kahit ko lang nga kita, nuanya tilang nga tirurog, kalpasan ti 10 years, itabon ti may sa tao. Aya? Ay, mapan kay tulatan ni Jay Kan kahit ko kita, nuanya tinagbanagan timpakuyog da idi adwa botilya nga arak. Ha? Ay, wun ngagpayso. Ada iti 2 botelya ti arak ngayon pasurot da iti pansyon na. Kita man no nakisayan. No ininumot lang da di Dionisio, tinipabalon king kwa nga arak. Chairman? Dayta, natubtub tayo matlangan tirabaw ti pansyon. Pakaipisukan mo matilungon ni nanang. Alamang garawd, yaon nyo da kita tulang da di Dionisio. Dayta, chairman. Ne. Narunot mo tantilungaw.
Adalang dagiti marunrunutan apas sa tilungon. Adday ta tirurog, day di tatang, chairman. Day ta mo tibanga-banga na. Kasta gayam tila nga tirurog ti tao. Kalpasan ti 10 years sa naitabon, no, kasta nga rin dakat amukaon. Ti anya, chairman. Nakastan tumot tirurog ko numataya, kat kastan atawan ti napalabas apan nakatay ko. Wan, chairman. Adtoy nay. Saan mo nga ipaigam kanya kaluko? Tuturang na, alam, parang ko dito, parang alupot ng tugot tayo. Sige. Sige. Kat ti 2 botilya nga arakay na. Wan. Adday ta ni? Kagkagudwa ti karga ti may sa botelya, chairman. Ay! No kasta. Inom na... Ininot na nga ininom ti may sa... Day talang ti na inom na kalpasan ti manu atawan. Lupan niyo, naglati lang ti kalap na. Mapalin pa na na. Sige man. Ay, so sa gara-arahamid kayo ako nak. Anda kayong madgaya man dito, tatang. Wan. Umay ko man kitaan tirurog ti may sa tao. Kalpasan di 10 years sa naitabon. Tapno amok to no kastanto mo tirurog ko. Nani, anya rita? Butilya mo ti arak. Wan, kagawad Domeng. Naipakuyog idi na itabon ni tatang. Addan 14 years. 2008 idi na itabon ni tatang. 2022 itan. Sige. Takitaan, kendramanan tayo. Sige, mabalik pa siguro. Sino ti Mang Raman? Siya kaon. Ay, sus! Ay, na. Tilar aramidem. Kasla di ka nakaramraman iti arak si ka. Alhan, itangad mo lata na kastana, William. One. Anyat raman na. Susunod. Ako'y kuyag-yagmatan ka. Jesus! Kaya... Sus, dakasan! Gamatan na kayo, chairman! Taray! Nagbalin mo na sumpi. Taray ko sing. Takbo habang may Taray ka lupa. ka! Awang ano magamatan na tayo! Taray, tatang! Anya nga itang. Kasla di kayo nakaramaraman iti arak. Nagbalin na nasumbi ni... Ay. Anya dahil atang tagainap. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.